modal usahana berpengarapan kami keluarga Krina ya seko kontang nu sampati permen kami enda gelar galang na usahana banji bagi kamdahina sada persada. Menbanta anak berutarikan sikapkan raga anak berutarikan sikapkan raga ijak rancang dai kelakai sikapkan Manpadokam kalimu kami tarikan tambak Raslinas memenduk rina Lai kami pilih kami Bagai diri Kamsi kalau lemas Longgar tarikan tambak Kamsi singalar kalau lemas Dong singalar lemas Segam kusingan cekan Lai kami lemuk kami Kelar mencilai lakuainya Puyuh tertande pasti yang sabo nandeniku nande sawir kelkam tuan ande lama si gagani cakri dan tarikan tambang berkadang maka banjir kayaknya lebay makaku ku ingat masa merenda mulih tanzumanari ranti pei berkisi kuarakan budinari maler panas dui rikun keniluhi ngapka kami anak du Bapak niku bapak si manggilkan lalap lara kadunga oh nandengku lamorahi tangis kelaku si sada nginget aku lapar kencan aloi minakua lowi nade niku aku pagi ingat duma tua iba susah senang nagelutan terjeng bagai ngencah ngasup punade morang olah morang
Samareda muli tapantenari barang zuzungi kuarakeun pudinari malera panas duit Ya, buka suatu kondokam singalulu mas. riku keniluhe Berbandung tukun singalulu mas. ngekam kami anakku nande niku nande berat si manzilengke lalang kedungan oh nandengku laman morangan kami krina anakku debanglah bagiku baleng-baleng ipagiku tangis kelaku si sadar nginget aku lah bagikan kata aloi minaku aloi olah tedu mesui aku pagi ingat duma tua iba susah senang nagalunta terasa bagai ngengsa ngasupku nade morang laman morang Ya, kencadong singalulu mas. Labo kami pilih kami tukun singalu chicken. Dana share sikap-sikap kita na bro.